Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kikimi kikpa jong ki khna pule ka Shillong Public School haka artare gujen leo arja arpun rio kila lej banya kendu yo director ka Directorate of School Education and Literacy Miglaya banya kren halor ka jingbom yo elekai ki khna haka madan ka baki jele kai manla kapor. Henry namar bagi klam yo banya kendu yo na ki daw ki bamla ban kyar kumta kila IT da ka sithi. Haka jing kran bat kikimi kikpa kila penpau ka jing penniaw namar haka ni kamadan menswa judan ka jing khang ban lekai ki khun ki kti jong ki. Kila ong bahadin balapan bahaya kamadan kila penpau ka jing kmen. Henry ka long penban ka jing du nong namar ki khun jong ki kim yo lat ban lekai. Henry ki hap ban lekai shawai pan bad hapal law ka skul. Nalor kata kila kenno baka don ke jing temu ban kamai pisa shimet jong no re jong no nadu bala wan play ya kamadan da menteri ka tenat pule uba lakmen rembui hakaba kila panru ya ke memorandum of understanding now director ni hab ya kendo rekomendasi ya director ka jisang ya kwa ta appointment ke namar ba ki khunjungi mo ni ki pang ya pak sekolah ni ani hapo ni Shillong Public School thì mình sẽ long kinh nghiệm tiếp cái baca và ki yo ban le ki kena ki start ni le ka ki le football ki le aim to te hang ni hapo kadang kamadan te then ni hari ni i renovation work kaladan ja ya kani kamadan te you're happy baru kat nilai kemen ba kadang kani ka renovation jo kani ka madan right after the renovation la inaugurate on the 14th of May one inaugurate the minister sports ki ong ba it's for the welfare of the students dan itip adien gili on the next day the kids will come out with futsal balls bikin nyelek kai ki put ai te ki ong empat sya nyelek kai show dan gili the next day kai ke baja siapo jenmet ki ong ki lawan nyelek kai ki bana ka kita ki academy ki lawan ki bana senang batai nak semua kita kata ni kilang ki parents ong balai misal ngia kendoi ke school management ki ong ba ladon kata ka jing sign memorandum of understanding ba kata ka some sports academy kan kepada ba kadi private entity apa macam ni tekan ni dicakap sarkar ni ni dicakap sarkar tekan ni ke school bab ni ke madan tinggi ke school nadu porsha te kadi ke madan ke school ni tu then kawa ki kena ile annual sports drills kumta san ka kala no private futsal business mah ben jadi nadu menno kala ta jaka business ngatrai ke kadang kini ki panai kadang ni ke panai tanai ni ke panai kumo ini mene no grade and trick ento kat saw ni je ni so kya kan di parents nama ba kena amni kena kan ni orang Shimno ikan ni ke bagi kena kita kendia tu kadang tak kendia kena mah ka benda di kena telak Shimno amta terus kadang ba kena ambil lah kai ni orang bila kai kau sai pi tu sai ni macam apa tu hey kena kan jadi kali ni kata tu school ka provide em ya kata ka alternative ground alternative recreation playground kena tim dia bila kata futsal dia mesti kena school bila kata futsal oi sekolah bestu ula kai lut dia kena ula kai mesti mare buka punya keren bestu pangkatahi padon ye bangunta sebab dan taba kata kadi jing so jini kadika apa long logic ni penting it's very logical kadang kani bila pan ni ka MOU kani ka memorandum kita kijing the list of kilong ki demands ki parents kena assign ni berkhot if not berkhot tabak kal mengilap ban we can do tiki agree berkhot ini ki kumba sisma tab parents kumba pila simple kata tergede ke jimne nama bu minister wan ni berang namta kementai jong kena tementan la peli pat mukadi tang hatu kepor kadi tang rhetoric bantuan sweet talking of the children tementan ada actuality but it's not the benefit of the children kumba pila kena ba kadi kam le business pia jingtip mano balasan ni kong kena ke MOU ngidang pan mentah kadi dapat ngidang pan who signed the MOU who will benefit
Ipa minta kita kan yang ba. Okay, but then first priority kan is for the kids, is for the students. My child, their child, and kini kita sign ni berkat. Iba agree lang bat ngiba. Kani kadai nam taka ki kena. Mentah sa khang kimyo ali akai ba pli ki pat ki gilek kai po do bilat. Mensa. Ningkong ki ong ba sa wajel akai hang di nomor ba kila adon kating football ground. Dah hadian pa to ki na ka school ki ong ba le akai no hang di nomor ba myo ban le hang tai. Tengi ni sayang. Lo ngi tingim tip bano dei kita try dei no kita ba gim namang MOU ngim pat ni ite. Jadi time bu kesudan tak kata mu kita Tenrai Academy na something tapi pecah futsal ram salap. Te kini ngiring part them. Tapi my suggestion is that clean a school. Let's say can come. Then get more light. Ka press ni ang baham pe clean school ni. Nem deh. Hindi tang na directorate na ina school ko. Ila ba kalong ka ba sosi. Kina ate kimla ka tak futsal. Nem deh. Kila kai Kimarsti, kimare, kila kai bunda kina te. Namar lagi pon surat kila kai drill te. Ke sports annual sports kila kai. Haki senam alik. Teman-teman kina kai. TOP teacher perform no du team ta. Hai ni kai. Tu kata dia jingnya ni. Dia kata ngi parents ngi so tang tang tip ngi micu tak beri benang te ru ge ai kata ke MOU ke terms and conditions kita ke MOU na ke MOU na ka de ru. Tip namar ngi we have no access te kata ka terms and conditions. Ka nu nak kila ban kai ting. Tok ni nagalang jong pi pa dei. Ka pat don man. Ngi kentu ke nya ka Directorate of Education ka ba. Hak jing sya ka di pempe ka welfare ka top priority di jong sina ka di pen bu ya top priority sina ka. Ada above ada things. Wah, Pur pila. then Rambut hagi ni sini pila ayok ba dia kenduk lagi buat niat juga sekolah ai. ke school tinggal ayo tapi ke school ru ke ni ke di school soccer dia ka kencing penyak ke di atrai ke di na directorate. Ikut hak ban kimla ai ban ong ru. Tu bikin dia jawab ai ni ki. Jubab ti ki kim da tip ba kim da ki ong ngam ta ni kim da tip ba. Jadi third party Third party ba sign ya witness signature jadi witness. They who signed the MOU is that ni padi de. okay clean a school. They'll give you a better idea. Tapi dapat minta you go in the lunch break daripada kini kena school kila kasih aku cakap. Kila kasih cakap. Atrai pi. The service you can go inside during the break kan. Ya kata te long nimpat MOU. I think so nomor kiwe ki ban le beli ki students ki myo ban le. Kade kata. Long ke business ka generate kan no ngam tip kata tabalong kimyo ti ki mo. Kena nak kai tinggal mo. Ni kata priority jadi ni ki business tu kamde ke business jong kata. Begini ki parents ki lai talk ini. Let the children play. Kadai baik ka. Kuat menyediakan. Ni kuat ki kena ki jong ki kun jong bahkan ki yo kata ka extracurricular activities kan tu. Marku mo jiyo am chwa kan kata. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya